Mustatragitan kasi Sapay tao kay kametlay No adaman parikot mo ita. Yan, si Kapilati Ayatek by Jack Perez, lyrics by Numutoy Biang, sponsored by Tita MBA iti Lebanon. Ayan. Hello Tita MBA, miss you. Nabayag nga saan nga nakapag-join ni Tita MBA, busy ka no. Busy ka no. Kami anak ka no ti amo na. Yan. Kini Oktobre 16 anala daw at kano kunana napan kano nagmarket, napan nagtsenda. Ayan. Kaya iti problema tatangal daw nga risuten tayo, tulungan tayo dito may problem sender ita, babayin ti panangited tayo ti napintas nga advice. Tapno malawlawagan ti panunod na. Ti problema dito may sa amisis ti Ilocos Norte, kadijay asawa na nga mamas boy. Ayan. Dito asawa na dadjay that Korea, may sa nga OFW. Kunana, dear cousin, adda nila kay ko di South Korea akas OFW. Shakmet kente may isa nga anak mi ket imbati na dito yung family house. Kadwami ni mother na kentay dua akakabsat na nga agbasbasa ti college. Kastoy ti problema kasin. Kada agsweldo nila kay ko imbes asyak ti pangipawitan na ket ni met mother na. 60,000 ti sweldo na binulan kasin. Kunan lakay ko ang makaamo kanon ni mother ko. Amang bingay-bingay ti sweldo na. Tapag basbasain na pa yung amin dagiti dua akakabsat na iti college. Ni ngamin mother natin ang tulong idi nga nag-apply. Idi agap-apply pa laing anapan Korean nigalakay ko kasin kunana. Ket makatawenin na kasjay. Siya kumamit ten ti pangipawitan nan Tipay madiket unain ni mother na dagiti masapul dagiti kakabsat nila kay ko. Agbasbasa ken dagiti masapul ti balay kas ko maggrocery pagtsenda bills ken dumapay. Sana kam to ikan nga agina. Pasaray 5,000 laeng titited na kada kami nga ginakasin. Umanay kano di dyan nga kurnungen mi ken pang emergency. Uray ta libre kano met amin ije balay. Saan dapat agbayad ti balay, saan dapat agbayad kuryente. Yan. Ken libre amin ang makanin. Sa di met pa agbasbasa kano di anak da. Yan nasakit unay tinakem ko kasin ta imbes ada kami nga agina ti priority na ket saan met. Mabuteng kano umet iso na gini mother na tano syakti pawitan na ti kwarta baka no kaungit da ken ilaksid da isuna. Iso ti problema kita kasin rumbeng ka di akas jay ti mapaspasamak. Anya ti aramidek tapno da kami nga agina ti i-prioritize ngilakay ko. Ti agproblema Mrs. ti Ilocos Norte yan. Okay, Oktobre 16 itiram dati napinta sa balakad mo. Apo ditan. Ayan bro Roel Razote madama naka-tune in kaya yan. Aha ni Angelo Behek, makapailiw man ita agsauti Ilocano. Ay, siguro nabeg saan nga nag-South Ilocano. Ito yan. Open apo ati agsauti Ilocano. Yan, may awanak namin, gamin, obra, bigat na nakakonsentrate na manong nemi ko na wahaha. Sana to tula agubra malpas program na baka maludasan lalo no feeling hehe. Madalusan lalo. Diyak na awatan. Okay. Yan, kuna ni Zenny Nieto also from Hong Kong kastala kanyak idi. Isu nga na insublikon. Ay, insublinan lakay na. Apo. Kaasi apo na napadakkel ko met tay barok nga jak imasa ti suporta. Asawae mo ni nanang mo ni tatang mo kunak kunana kasi ano idi. Tani tatang na idi agdemand sahod na. Kinagpaisuanan na igamak lahod na idi bulan anay anak ti anak ko. But for now, uray kasano rigat biag mi nga agina nus kamlatan kaysa adda isid sidir ti katugangan. Hehehe, peace kanana. Peace be with you. Ayan. O mga kakapsat, dito ko nang kapaayam tayo ita, pag-urayan tayo, di kita do mga agbalakad, di kita maglalo, di kita nakaited ti balakad nan, aday ayam tayo. Mangi-comment kayo man, dito pinaka paborito yo akanta, Tagalog song, dito title na. At least 2 words, maditi 1 word lang. Ayan. Tasla ko mano anakasin nga. Tasla ko mula sa puso. Mula sa puso. Wen, talo di jay mabalimet ti 2 nga words, mabalimet ada 2 words, okay lang. Basta saan nga 1 word. Dito paborito yung kanta kasi ko pangako sa'yo. Yes. Ikaw lang ang iibigin.
Ipaglalaban ko. Ipaglalaban ko. Ayan. So, digi dyan, mga kasin, i-comment nyo lang pag-urayan tayo, digi tayo dumapay abalakad. Ayan. Mhm. Ayan. Okay, mangi patulod kayo kap sa digiti title, titulo. Digiti paborito yo akanta. Adan to pang may ante, dito yung title ti Basta kanta. mangi baga kayo aya. Ayan. Ayan. Hello po, watching from Singapore. Hello sa mga mahal ko sa buhay dyan sa La Virgen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte, kunan ni Rose Plaino. Okay, isong ito tang kakabsat, dapay 30 ka minutos isong digiti title yo ipatulod yo manen. Well. Tapos masong bata ito asigot ket baka agkurang deti oras tayo sayang met aya. Deti ti umon ng payayam ta itatta. Yan, nalagip ko lang. Yan, ni Rodi Jean Tagatak. Hello, Sir Ronald. Good afternoon sa Balinsad, Bubuya. Awan ni Ronald dito. Awan ni apo. Uncle Ron. Oro, baka Roland. Well, baka ni Uncle Roland. Apo, sa balit lang amot ng Uncle Roland. Si Kamot. Ronald, kuna naman dito. Ronald, baka ni Ronald Bardritz. Dito, bagba. Nagugwapo kami mo't kim DJ. Oray ka Yan. pasumar. Ngayon, bakbak ng laiso na. Well, Yan. Ngayon, kadata. Oh, Yan. Na kami kit analaing. Ay na. At least bakbak nang di pa nagpuspuso takasin. Adot viewers ta. Ay! Joke lang. Ayan. Thank you. Apo, Why adudan. are you angry ko Adudan din agad. Tagalog lang mga kasin. Mabalin pa iti Ilocano. No kahit yung mga kasin. Ilocano or Tagalog. Yan. Mabalin at ta. Okay. Okay. Ada di kita na ipatulo din. Damdama. Subyanan ta. Di kita yung kasin. Aha. Apo. Nakadudan. Thank you. Kaya kita. Subyanan ta ito. Di kita yung ayo. My favorite song. Aha. Okay, kasi itiram man dito. Wata pag-right na digit. Pag-urayan tayo. Titulo tikan kanta. Nga. Paborito yo. Itira tayo mamet. Dati. Hanga agbalinen kasi no awan iti talaga nga daniw aya. Awen. Inaldaw dati yun. Inaldaw. Adaldaniw. Kasla guri-gurak mo no jak agdaniw. Okay, pag-urayan tayo. Di titulo tikan kanta. Nga paborito yo. At nga danto pumayan tayo damdama. Agay ayam tayo ito. Ayan. Dinggen tayo man. Dati dani tatangal daw. Nga isagot ka datayo. Ibasa ka datayo ni Kasin Inchong. Aga Yes. po kini ano yata Kasin? Ni Jerry. Ni Jerry. Ay, ang kumpad Jerry. Well. Aga mo kini kumpad Jerry. Yatan nga alat tito. Ilimeng daklaingen iti Nagan a Jerry. Iti probinsya iti Mount Province ko. Yan, taga Mount Province. Apo adayo gasit deto aya. Ayan. Di title na ket Biyag ti estudyante. Wow. Awon sa estudyante nga agbibuya. Adahan deto kasi ni. Ay sabali ka. Sa bali di jay. Anya kadipay iti balikhas kunana. Ay sabali eta ni ko ni ano eta. Isa gani. Ay wan ni isaga. Wan bamlatan na. Agkumpadre da Saan naman degito. kam amo ni kita nga. Anya kadipay abalikas. Yes. Ayan, itiratan. Anya kadipay abalikas. Ti sa pulem apangiladawan. Iti agdama arupa ti pagilyan tayo a Pilipinas. Tapno maawatan da ti panagsungsungab. Dagiti di makapagramot iti kabukbukudan apagin indegan. Anya kadipay abuya. Iti pa nagsangit tapno mamati da. Iti kinakaw tinakem dagiti umili. Ay na, agswerten ni Insyong. Ngimpunasen ti anang sabna. Ti nakapanpamid abanwar kano. Dagiti adipen ti balikas. Anya pa'y amaris rik na ti panagaladingit.
Dagiti inarakop, ti kanarupay, tapno mailangan, dagiti agturay. Iti pudno alanga, ti kinapiman, ken kinaawan. Anyan arumbeng, ayawag, kadigiti ubing. Nga kaiwarang, nga agtingting gaya, ti igit iti kalsada. Kadigiti nadulpet adakulapda. Kadigiti pasdek tig igid iti babaet iti kalsada. Anya kinalintek iti umiso. Ama puturay tapno agpukaw turet tinakem iti maysa nga tao. Amang dangran wen numang lipot iti maysa a tao iti kaburik na. Anya na kinapingit panangipakat iti ngipen tilintek tapno uray sa sinuman amang ipadas ken mangibulising singket adan pagnakman na. Wen, anya kadipa iti balikas, adipay na ikari kadigiti metlaeng malmalpaan nga agtuturay tapno mapaneknekan metten. Ketap nun kuman agtal na, panagbibislaged, tibuksit kadagiti umili. May salaeng nga sungbat. Balikas ti sungbat, isukadi iti pirak. Wen manong nemi, ket ang aruden ti pakabuklan, iti surat nga impatulod ko ken ka, ket agyamanak iti ingka panangiburay, ti daytoy nga surat. Thank you, more power to your program. Ayan na, kakabsat na. Dito nga ro, iti surat ni Isagani. Iti Mountain Province, kakabsat. Ay na, nagatindog nga Dani, nga makapalunag rik na as kunak. Makapalunag rik na, ngem damagik man kasin anat kahit nasa uin, nung naawatan mo na. Tila naawata kasi ket digiti agtuturay ken digiti ubing. Tila naawatan kay Gemma Uding Award, tay pirak ko na. Jak pagit nawasan, di pirak tamukit na pirkat. Ayan na. Ayan, okay. Pala Okay, adon di kita may nagi-comment ti paborito da akan kanta. Ayan, Okay, ko na padasin mamet ti agi basa tani kasin Nemi Junior. padasik to, Right. magpraktisak to mamelang. Ayan, sakbay ko man nga ibasa di kiti dati iti pa ayam ta kasin. Ala sige pagka-advent na pala lang. Ibasak man pa ti advice ni Oktubre 16 kuna na ti makunak ken ka sender ket agan anos ka pailaeng wenno di ka makaanusen ibagam ta sumina kayot balayon tapno ammom ti awan. I feel you sender kasi narigat makikabalay ti katugangan. No di nakadenggen nila kay mo isublimon ta duada ken nanang na agasawan apo. Ayan. Damit ti dito advice pa ni dito ni Pres Charlene Marcos Besas at itay ti ay awansa. Ayan. Hello Ma'am Marlene Nagon, hello mga kasin watching from Hawaii. Apo daytan kasin sin Arsen Nice Danny Won. Apo. Thank you, Okay. Kabsat, no naawatan niyo matla DJ nga patulod ni kasinsin Isagani. Kaya? Dandanin sa mga ti anatan kasin. Matabunan di kiti impatulod da nga Isopay. titulot kantan. Ayan. Ayan, iso dito yun kasin ikwata man pag-urayan tayo di dumapeng balakad. Kaya kasi ko na kita agay ayam tayo man pelang pag-urayan. Aha. Kesa dito Ragragsak ko na Oy, kasin. nagragsak tayo ta malagip ko min dati kasi nata napangkalaglakot itlog. Ni apenat connection na ta itlog.
Kuna ni Sir Rudy Jin Tagatak, kuna na, ay, sorry, kuna na, first time na ka namin nagbuya, insyong kumatket na sa, hello sir, insyong kuna. Ayan. Hello, Sir Rodi Jean Tagatak. Happy viewing ka. Dito na, Bound Cover, Canada. Ayan. Yan, dati kito, yung araw din, mga kasin, di kiti anayo, di kiti Tagalog. Nga, mambalin nyo pala ituloy, nga, agi-comment, di kiti hampay nga naka-ited ti favorite title, ti favorite song da. Ayan. Di pumayan tayo, ti kasin, gaputa lako kat itlog. Ano, connection na nga ta. Di pumayan ta, di kito yung title ti kantada, sukatan taman, di last word na. Di Ayan. maudi nga word, di titulo, sukatan ta ti itlog. Kaya, i-promote taman, di negosyo, di business mo nga itlog kasi. Ato siguro, agkakatawa itan nga, di kiti inted na nga titulo. Kita nyo kakabsat. Ayan. Ayan, kita nyo kakabsat. Dito impatulod yung title. Iti paborito mo yung kantya. Sukatan tayo, di maudi na. Ayan. Maudi nga word na, Maudi na. sukatan tayo ti itlog. Ayan. Ayan. Okay. Dito umunan ni Ma'am Mercedes anday tutaan ko na ikaw ang lahat sa akin. Iso nga ikaw ang lahat sa itlog. Ayan. Yan, kulamit ni Okay. Ma'am Josie Bautista. Taong Taong marupok. Taong itlog. Ayan, ni Jenny, wala na ipaglalaban itlog. Ipaglalaban ko ang itlog ko naman kasi. Ni Sir Rudy. Sir Rudy, bakit galit itlog? Ay Okay. na. Ni Ma'am Jeba Tobela, kung na, ikaw pa rin. Ikaw Ikaw- pa itlog. At tulatan na bintos ni Daddy. President Charlene Marcos Besas, sana naman, kung na, sana itlog. Ang paunay, hindi kita tayo telen. Hello sir, watching from Riyadh, Saudi Arabia, kung na ni James Jacinto. Ay, happy watching ka tayo. Ni Maria Lynn. Ipag-iitlog ko na naman, deta. Ipaglalaban ko, kung na, Ipaglalaban at itlog ko ka na. Kahit sinong humawak, ipaglalaban Ayan. ko ang itlog. ni Vicky Lopez Gallego, Bulod nga itlog. Apoy, at mabulbulod nga itlog. Ayan, narigatin mo. Dito, itlog mo't bulodin na kasi. Bulod Bulod. nga. At kahit mo nga sa akin, bulodin ti itlog ko, Ma'am Roger, na Ma'am Ros Lagran. Ani, Ay, ni Vicky. Bulod nga ayat. Agrarkak pa dito mo, bra. Dito, ay, mani, one word. No, dapat two words. Dito, the painful heart. Sana ikaw na. Sana ikaw itlog. Ay, na, Diyos ko. Ang paunay na ni Presi Kamba. O naranyag nga itlog. Ay, na. At dakat mo't naranyag. At dakat mo't naranyag. At Itlog dati na kaya. sila. Makulapnutan up. Ay, unaranyag nga itlog. Ikas kasin. Correct na makaluwa. Ay, na. Dati na eh. Kasin. Kuna pa ni Ma'am Mercedes. Agrarkak dito. Ganda gumakalak. Kuna ni Ma'am Mercedes, andaya tutaan. Kung malaya lang itlog. Kung malaya ka lang itlog. Abo, ayan. 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 Presi Kamba, wala na, nanginayon pa. Ikaw na itlog. Ikaw na nga, ikaw na itlog. Ayan. Ay, maditi one word. Eh. Okay. Sana itlog. Ayan. Sige, malaya ka itlog. Ayan. Muling itlog. Muling iba. Muling ibalik ang itlog. Sino ba? I love you. I love you. Opo. Ay, kung ni Ma'am Mercedes, andaya tutaan. I love itlog. Kung na. Ay, naman di mamut. Dati nga pa ayam yan. Iyan. Megan kasingit among kadwak ito. Ni Ma'am Yoli Antonio Campos, aking ama ko. Ay, namadi. Ala. Ay, no. Agbuti. Abo, ayan. Agbuti. Kaksaman din. Ay, na.
Kayatin. Kayatin. Apo. Awan di panyok. Guna ni Ma'am Mercedes. O aking itlog. O aking inay ka na. O aking itlog. Ay na, Diyos ko. Ay Ay na, oh. Apo, aya. Okay. Ay na. Kung kailangan mo itlog. Nagimas kan itlog ko na. Nagimas kan mayang. Manana. Nagimas kan mayang, nagimas kan itlog. Ay na, Diyos ko. Ay na. I-comment naman. Di kayo. Ay na. Mensahe ni itlog. Okay. Wala. Apay nakakatawa na itlog. Ay, abos na nagrigat nga ila ko. Apo, basta marigrigatan na cloud. Ngaglaklakot itlog. Ito, sayang nga kabisa. Ay na, Diyos ko. Okay. Ay, apo, bareng no, gumanart itlog ni Kasin Insyong ita. Okay, expired nga itlog ko na ba? Iso, damismot nang yan. Ay na, Diyos ko. Okay, kakabsat ka kayem. Thank you so much, Tia. Ingkay pa nagkidin ng kay Apo. Uray ko lang na ipugsok. Tikapik ko na ni Ate Zenny. Anong akala nyo kanina? Masaya to? Para anang nga tadi, title di kanta ko na. Ito ba yung, deta kaming mamatpati kayo mo't ibagbagami. Mahal kita itlog. Anyway, thank you so much. Thank you. Very game kayo. Yan, very sports kayo. Tabilig, imbes nga bilig na ayat, nagbalimping nga bilig ti itlogan. Narigat asurwan ti itlog. Ay, di kita man title ti kanta tayo Kasin. Title ti kanta ti Neymars. Ayan. Siyak ti silpo ti itlog. Siyak ti silpo ti itlog. Balasiwek ti 7 itlog. Ay, karo ganun. Ito yung sapay kumata di ka may itlog. Narigat asurwan ti itlog. Ayan. Ipatpatag ka itlog. Ayan. Ang kagana ni Marlene na nagmayat na dagitoy itlog ko na nayunak tuman nga rod tay kwartang nga ipisponsor. Amo Mama Marlene. Thank you so much. Dagitoy kamamot pa daduma Matang tandot itlog. Tag-shushu kam dot ila ko nga itlogan. No kaya di ko kapsat din mag-shushu iti negosyo nga itlog. Ipatulod yo laing kada kami kin ni Nemi Ruiz Jr. Ay i-PM da kami. Ano man no jaited jo iso ti igatang ko ti itlog ta pag-shushuan tayo no ko. Tibilig ti itlog. Okay. Ay, napanam itlog. Ay na. Okay. Ay na yun. Nayunan ng taon ng sponsor na. Ayan. Sino kat pwede bakasyon from Hawaii? Ayan. Awan, agsakit pa ito ulo ko kasi nga katawan. Agbot-buteg ka naman ni Ate Zenny di taong kong. Ang paunay nga itlog. Ayan. Pangiyaw awanan tayo man. Dati itlog. Pumatukar tayo man pa iti mesa. No, damot di kita na udi siguro madinahan nga Damon. saan nga surprise no kuan ayan. Dati man ti bilig ni itlog. Toy itlog ko na bonglog ko na. Tegi kanta ni Regine May Gonzaga nga bilig ni Ayat. Bilig ni itlog ko na. Ayan. Sponsored by Ma'am Pelita Aglipay Matias nga adda di jay Ilocos Sur itan bareng umay to pumasyar dito ni Neymars Studio. Ayan, lyrics by Nomoto Ibiang. Ayan, bilig ni Ayat. Okay, dito yung kakabsat na ni Regine Gonzaga. Okay. Sa asta't parbangon na ang ginayan di mas baalang to'y ragsan no sikat makikita no siyak tay arakupen mariknak bayran ay
Anyaman na parikot ti dumte, basta adang katbiyako. Uray man no maminsan, nga agin inadayota. Paano no temtulaeng adakalaeng to'y puso. Siyak na ti babae, aparaken ka. Anyaman ka sa pula, maited ko ken ka. At daman sulisog, dekat ken riripok. Jak tumadan na gantad dagadata, ibileg ni ayat. Dinggem pitito'y puso, si kadiyik ikis na. Ket no awan kat biyak ko, awan met anges ko. Siyak na ti babae, aparaken ka. Anyaman ka sa pula, maited ko ken ka. At daman sulisog, begat ken riripok. Jak tumadan na gantad dagadata, ibileg ni ayat. Ibileg ni ayat. Ibileg ni ayat. Jak tumadan na gantad dagadata, ibileg ni ayat. Ibileg ni ayat. Ibileg ni ayat. Jak tumadan na gantad dagadata, ibileg ni Kumusta ka itan kasi, sapay tao kay kametlae. No wala Ayan, bileg ni itlog. Bileg ni ayat. Ayan, Jack Samet makaget over na di itlog. Ayan, ayan naman among kasi. Naman mo sa chinek up ti itlog mo. Ayan. Ay, itlog daytan. Aya, salbag nga itlog daytan. Kung ni Zenny. Jack makaget over. Agbute gakon. Ayan. Agtuloy ti programa tayo. Kumusta ka? Itan. Itlog. Ayan. Ayan. Word of the day. Itlog. Ayan. Aha.
nabunglog kanot itlog ni Kasin MC Kalidro. Ayan. I need you itlog. Puro itlog met di kiti anadan. Comment. Nasaan ka aking itlog? Anyan nga itlog. Ala, hello, itlog. Ayan. Pakawenem itlog. Bilig ni itlog. Ay na, puro itlog. Met awam met. Dete, anan, advisen. Ayan, siguro, dandanin may busti oras ng kasi. Yes. Panawen met nga datati agbalakad. Ayan. Yan. Ngem nalipatan san samet je problema. nalipatan tan samet ti problem of the day na tapulo itlog met dete yung comment da. Ay na, i-acknowledge naman pa ulit di kiti naayat nga sponsors dito ken adda ko mamet ti adda no di kiti tumet ket na met ag sponsor ka dito a programa tap nagtultuloy ito programa kumusta ka itan kasin. Ayan, thank you kadi kiti mo ng sponsors tayo, the Ate Lycee iti Hong Kong, ayan, ni Tita MBA iti Lebanon, ni Sir Bryson Carbonell and Ma'am Pasita Collado iti Hawaii. Kastamit kada Uncle Roland ken Auntie Zenny Ostiano ti Toronto, Canada. Ayan, ni Ma'am Marlene Agas Nagon iti Hawaii. Kastamit ken ni Noblesa Orsino Manuel ni Lisa Heidi Liza Wright. Ayan, ni Ma'am Auntie SP Agustin, ni Ma'am Avelina Calube. Ayan, ken ni Donna Habrica, te batch mo. Ken idubleta man ni Ma'am Marlene Nagon kung nanakit na yunan na kanji sponsor ta. Apo. Permi ka no pinag-elect na. Panamit ni Ma'am Mary Ann Rapakundo nangkit ureak lanaltotan ko nana. Permi kayo ang mga kasin ko nana. Okay. Ayan, musta kayo mga kasin? Ko na ni Glenn Marie Manuel. Nakalenlenes ti gwapo yung mga kasin. Apo, basit abana. Ayan, naitlog pa ni Senderen. Naitlog ti pawit niya. Nan itlog ibong. Ayan. Itlog na maalat ka no pa yun ni Glemar Limanuel. Apo, magustuhan ni ko na magustuhan na ni Kayong ko kung naglaing agsidat itlog nga maalat. Ayan. Yan, kung na ni Ma'am Marlene Nagon, into nagawid ni Manong Fernando Bareng, agpawitak tumanen mga para itlog. Apet da amin itlog, ti comment da. Okay. Diyos ko. Okay, panawin nansan kasi na ti oras gabsat, 10 minutes more, 2:50 p.m. Ayan. Okay, panawin namin siguro nga incoming mangi Ted iti kabukbukudan mi nga tayo pano. Itlog. Okay, panawinan siguro kakabsat nga da kami mitibang Ted iti advice kada ito sender tayo. Ayan. Ayan, dito yung Mrs. ti Ilocos Norte nga agproblema iti asawa na nga OFW nga mamas boy kano. Ayan. Okay, para kanya kasin kita ayan sender no man pay kasjay ti mapaspasama ka panggip iti financial about kanya yung agpapamilya alakit ti aramidem kasaritam lata nila kay mo aya kasaritam isuna tanuan niya iti talagang karik na no talagang ituloy-tuloy na lata pay laing iti mangted ken niya nana no ninanang na iti detang sweldo na akit detikas kunada nga agin papasugnod kamet basit. Ay kita ibagamit ano anya itirik nam kasi sika iti asawa na. Ay ket no pagsaritaan nyo lang kabsat. No anyan to iti mapagsaritaan nyo pagip kadeta no nasaya at when no talagang isarding nandon when no agudwa DJ nga sweldo alakit digad nasayat launay. Aya kita no kas bilang asawa kita pag binalik tab uriyahan nga tikang kanayon kumakasin aya. Dili maminsan ken ni nanang na maminsan met king kwan nga isunat umawat kas lakas jela tati O'Brien nan tapno no hamet nga ti orin inutin nanton nga ti balyaren DJ panagpawit ni lakay na ayan kasi lang ti kayat ko kasi awan iti adong may bagakon panggap ka dito asa kasari tablatan nila kay mo tano mayat to jerik nanan when no maawatan nanton iti sitwasyon nyo ala di ka di nasayaat aya okay DJ nga rod lang kasi kunan kasin MC kunan nagit panawin nan samet 10 nga ing kayo agitlog ko na. Panawin na met 10 nga ing kayo agitlog KIK ko na. Okay. Talaga nga di dapat nakaget over iti itlog ayan. Inak man agangkat madamdaman. Ay kang malagangkat itlog ayan. Okay, para kanyak med dati advice ko kay dati Mrs. ti Ilocos Norte nga problema iti asawa na nga mamas boy. Umuna amin
Kasta talaga no adda kay iti sidong ti pamilya na dapat talaga ket nakabukod kayo, sumina kayo. Ken ti maysa akas mangrurugi kayo ag pamilya, dapat talaga ket subuken nyo tay nakabukod. Saan kayo umasasat sa bali? Kasi kumbaga deti ugali deti nanang deti lakay mo, siguro kasya isunan. Saan nga sikati agadjas? Saan nga dapat nga sikati agadjas? Kasi tikang ronaan na unay no agasawa kayon, ket dapat bukod yo adiskarte. Dahil ako matipang panunutin ni mother-in-law nga tapnumet no napimpintas to ti taray ti pamilyayo, dapat palubusan da kayo nga agaramid ti bukod yo adiskarte. No kayat da nga no kayat yo tumulong kayo. Ngem saan yo obligasyon? DJ pagbasain nyo, DJ kakabsat na. Ngem nga po ta medyo dakkel met ti sweldo. Nasaan nga dakes nga mangted kayo para kadakwada? Ngem narigat ti kasjay nga ti sang nga sikat ti pangipawitan na. Talaga na insulto para king kang asawa. Kumbaga sikat lawful wife, sikat rumbeng nga agawat kadigiti pawit na, digiti sweldo na. Ket no saan mo nga masaritaan ni katugangam nila kaymot kasaritam. Kastoy ba ti kayat mo a pamilya in the future kunam? Ibagam nga saan nga kastoy ti kayat ko nga taray ti pamilya ta. Nga mangrugrugi ta payla engket nakadepende kalatan kini mother mo. Amin nga diskarte ti papanan ti kwarta ket independer naman kini mother na. So no kayat yung natiptip kertot pamilya yo in the future nga gasawa ken kas pamilya dapat rugyanan yung dumiskarte, ti bukod yung diskarte. At dapat bukod yung desisyon. Tapno proud to met kada kayo ti parents yo or sino man nga relatives yo nga kaya yo agipatakter ti pamilya na bukod yung diskarte. Ti nasayaat, kasarita man nasayaat nila kay mo. Ibagam kanya na nga kastoy ti kayat ko mapasamak ta kastoy ti rumbeng. Pasarek mo ta panunot na nga saan nga dapat nga ninanang na ti pangipapawitan na. Yan, narigat talaga ita kasi da kay tasidong ni mother na eh. Ngem nung patasin nyo agbukod, sumina kayo. Tabaring nung makapanunot dito lakay mo nga sikat pangipawitan na. Ayan. Ayan, di jela laing kasi da talaga nga narigat dito nga anagin. Adumet kit din tinakaited tinapina sa balakad da. Ayan, basta ti makunak laing narigat ti adda makibibiyang katugangan. So dapat iwasan deta da kay ti umadayo. Kasaritam nila kayo mo umadayo kayo. Agbukod kayo. Yan, ta malay mo rumubrob to the problema baka danto tinadagdag siya na problema. Imbag ta napindas pelat pa nakitunos daking ka or kada kayong agina, ngem saan mo urayan nga danto mapasamak amadi. Kas ko malay mo lang at ako man napanam. Apag sampet mo kalbo di anak mon. Ada kasi ang amin nga katugangan. No damagem ape kinalbuda. Dapto napimpintas pa nagtubo na no kasi napudot ti panawin, although napintas medyo intention na pero nos DJ saan na panangibaga king ka, saan nga dimawat permisyo king ka dakkel nga insulto DJ ti madi apa nakibibiyang iti katugangan sika ti ina sika dapat tiyag desisyon no daman kay da mapasamak ka ti apu ko na ibaga na umuna king ka. Ayan kasta kumamit DJ kwarta yung ang gasawa nita. Saan nga gapo nga ta asawam ti akin bannog akit awan ti karapatam ka di kwarta. Iso nga sakbay da nga ibaga gumastos para iti panagbasa digiti duwa nga kabsat na ipakadadaking ka. Saan nga dapat nga ti awan ti say mo ka di nga desisyon. Ayan. So di lang Mrs. Tilocos Norte sapay ko mata nakaited kam dinapintas nga advice king ka. Ken sapay ko manunod no agbubuya ako sapay ko mata naliliwa ami ta panunot mo nalawlawa kami. Ayan, babayan kaya ti itlog nga inpay ayam mi. Na Diyos ko, nula mabalin ko manula ko adot milyones mi nga itlog ket indonarmi ken kanta oray saan ka umawat kini katugangan mo na lang. Ayan, ni Emmy Felix, hello everyone ko na naladaw dito yan. Yes. Ito namigat manen. Alauna, iti malem diti Pilipinas. Ayan, taga Waipahu, Hawaii Gayam ni Ma'am Emmy Felix. Ayan. Takadingras. Okay, pumakada ta nga rin kasi na. Yes, kasi da kami manen dito yung nagserbi babae ni Tia Nemers sa Studio Entertainment kakabsat.
Thank you kaligitian nagservikas ken ni Auntie Merly na Pascual Ruiz, and of course ni kasin na Sharin Ruiz Gawiran, ni Mang J Ruiz, Mang J Gawiran, and of course ni kasin Nemi Ruiz Jr., and of course tinumuti biyang ni kasin ni Arsen Agustin Weno Inchong. Iti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka? Itan kasin. Yan, kastamet nga thank you kini Daddy Naimi Ruiz di panangi palubos ng mausar dito yung Nemars Studio. Tapno makaited kam tiragragsak ken liwliwa kada kayo nga nagbuya. Ayan, into no bigat manen. As dimot lang nga oras. Thank you very much mangibati ka mga roti kanta. Yan pangpakada. Anang atat na pintas. Detoy kanta nga sponsoran to ni Sir Marlon Quebral. Ayan, deti kanta nga I'll Face Tomorrow, Ilocano version ni Insyong, lyrics by Numuti Biang. Thank you very much. Tunubigat manen. Kumusta kayo mga kasin? Goodbye everyone. Bye na po. God bless. Nuti ayatin ka ket bidulae jatut kayat nga ature uray isut rumbe intun agsugli ka ituloy ta bareng lunaway atantun nga agi inaya ipeksak tu amin ti ilikot arakuk mo sa kuntumet agkan dayta nasamit a bibig mo nuti ayatin ka ket bidut laen suba ektu di panawen agsabat talaen intun agsubli ka itulong takuman bareng nunaway atantun nga agin inayan ipeksak tu amin tilikot arakuk mo sa puntumet agkan dayta nasamit a bibig mo nasaraka ken ka ipudnong aya awan kas pinga pamatek ko dinto agkupas ragsak nga aglit
ipiyas tinted mo kanya. Amok nga amom ti marikrik na, ay sumet marikrik na, nangamin puso ta adwan, nagmaymaysan. Iyepkas kuken ka, ayat anay dumduma, ikarik adin tupulos, agpatingga. Amin ko, isagot ko ken ka, puso ken kararwan, iyawat ko ken ka, daytoy imak amang kibin ken ka, intandot sangot altar, ijay tanto paneknekan, di ayata apo Diyos ti saksita. Sikat ng ted sa akin tirek kubiyag ko, amang sabat itiranggas ti panawen din tumarebang, di ayan ayat ta adwan, tinibker daytoy puso gapuken ka. Amok nga among ti marikrik nak, sumet marikrik nam, tangamin puso ta atwat, nagmaymaysan. Iyepkas kuken ka, ayat anay dumduma, ikarik adin tupulos, agpatingga. Amin ko, isagot ko ken ka, puso ken kararwak, iyawat ko ken ka, daytoy imak amang kibin ken ka, intandot sangot altar, ijay tanto paneknekan, ti ayata ni apong Diyos ti saksita. Whoa. Amin ko, sangkot ko ken ka, puso ken kararwa, iyawat ko ken ka, daytoy imak amang kibin ken ka, intandot sangot altar, ijay tanto paneknekan, ti ayata mamati kabiyag ko ni Apo Diyos ti saksita.